Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Okay, hari ni kita nak buat apa? Saya rasa jom buat video raya. Juraya apa tu? Jomlah interview orang. Nak jadi extrovert pula hari ni. Awak selama ni awak introvert ke? Cukup. Okeylah. Jom kita interview orang. Let's go! Alright, today I'm here with Miss Shamila. Alright, Miss Shamila. We have a few questions for you right now. Okay. So first of all, what is your favorite food? You mean during Hari Raya or what? Yeah. Okay, I just love to eat ketupat and chicken rendang. And Why? especially the lontong with but without the kuah, only with the veggie. Oh, Hmm. understand. Okay. During Hari Raya, what do you usually do? Well, I do visit my neighbors who are Muslims and I do celebrate with them. I go there to a house, I eat, I enjoy, and I learn their culture. That's nice. What do you really love about Hari Raya? Well, it's very colorful, especially the men and the women, especially the women, they wear very colorful baju kurungs, and the scene and the scenario is very interesting. The family unity, especially. Oh, that's a nice answer. Alright, that's all for today from us. Thank you so much for sparing your time with us. Sure. Assalamualaikum. Hari ini saya bersama siapa? Cikgu Afendi bin Abdul Rahim. Okey, cikgu. Kami akan bertanyakan beberapa soalan. Makanan favourite cikgu pada hari raya apa? Hari Raya, Hmm. ketupat lah, ketupat palas. Oh, kenapa tu ya? Dulu ibu saya selalu buat. Jadi saya ingat makan ketupat tu, saya ingat ibu saya lah. Oh, so sweet. Apa yang cikgu paling suka pasal hari raya? Saya suka ziarah sanak saudara saya lah. Pergi jalan-jalan ke rumah saudara-saudara yang jauh-jauh, yang jarang jumpa. Pada masa tu semua orang berkumpul dan dapat jumpa lah. Sangat emosional. Okeylah, terima kasih cikgu atas Sama-sama. masa yang telah diberikan. Okey. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Selamat Hari cikgu. Raya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama siapa? Saya Syaira. Elmi Nadia. Okey, kami ada beberapa soalan untuk korang. Yang pertama sekali, apakah makanan favourite korang pada hari raya? Rendang daging. Nasi impit dengan kuah kacang. Kenapa tu ya? Sebab sedap kan. Sedap, tapi tu kan sedap kan. Okey, apa yang korang paling suka pasal hari raya ni? Dapat berkumpul dengan keluarga. Oh, Sama juga dapat kumpul satu keluarga. sayang family. Okey.